Hun sang atanga INP Mizo channel clear tu le ngai khatu zong te in zain chi bai kan bu ka cheu voin hi zun ni som pani Sunday ni ania hun thain chan theu kan bai sei tun tumpo international news toi te in update kan an siam lenga zanlama Myanmar news ti chwale kan tumbok don nia in dau turin China a in ring tareng mai zun ni som zirtop ni khan 19th Shangri-La dialogue chu Singapore tan ni in United States le China Defense Minister tepo antel hova he dialogue hi ni thum chung o turania defense lamaram rang malak na tarlan ani bokang Biden admin lal nuwa US le China Defense official te Hmaichhanah anin mu tum khatna ani boka in nialna chuak ngal der mayani Chinese Defense Minister Wei Fenghe le US Defense Secretary Lloyd Austin te chu program kar laka anloin muwa Taiwan chungchang South China Sea territorial disputes Xinjiang Hong Kong le Tibet human rights boina wangte khan rampani te hi anin taitlar maya April khato pa phone call manga anin biak na kha thlani don nuwa Hmaichhanah anin mutathut mai chu borua ka thaviau lo ni nan soi China chuan United States le NATO chu Ukraine invasion kalme ka Kiev nenaral thuaman pe ka wangin adem thu asoya China Defense Minister Wei chuan Austin nena Taiwan hi China Taiwan ani Sino US inlai China in nga na hi one China principle aniya China laka Taiwan then than tum na China ina du ngai lo Taiwan manga China thunun tum chu thil thei lovani ati bor mai Chinese Defense Minister Wei Fenghe chuan US in Taiwan nenaral thuama khal mek tepo asoi sela hetiang malak na hian China ram thune na le China ram mason na turangai ne pani ati bok Chinese Senior Colonel Wu Gian spokesperson of China's Ministry of National Defense chuan rampani Defense Minister te inbiak na hi apuang zara China sarkar chuan Taiwan ram zalen na tura malak na hrim ati thuan opzel dona one China siam turin theitop kan chwa zel don turam point China laka Taiwan hi sa thak tuma min chawani chuan China sipai tenan do he don lova engti kong zong point kan tukdol vek turani ti in Wei chuan a soini in Colonel Wu Gian thu chwa chuan a tarlang Wei le Austin te hian rampani in lai chin na te Taiwan le South China Sea le Ukraine chungchang te an soi hova thutluk na fum fe an nei thei ri lo Pentagon chuan Austin le Wei in biak na hi an lo tar lang ve boka US chuan one China policy hi angai poimo a hei hi khovel ram tam zokin China an pom dan po ani rengani chuti rol chuan Taiwan nen inzom na kan siam ve bok US chuan Taiwan thua status quo zom that adua People's Republic of China hian boruak ti chezongin ma la lo se kan du ani Austin chuan ati ni in Pentagon chuan atarlang press release atanga alan dan hian China hi apor zo ka atang ta a US yan lauta lo hle Russia in Ukraine be mi maya China in Taiwan run theilo na chan tur omlo China chuan ni khat chung lekin Taiwan hi alak fai vek theya in ringa United States a in rol man mel lovani India le China chau lo po Russia in a tho pui thei Russia ang ramro pu hi nol theyani lo ti in Vladimir Putin chuan soi Russian President Vladimir Putin chuan ramhrang ten in lai chin na siam thaturin Moscow in hun thaberaton mek thua soya India le China chau ni lovin Latin America le Africa ram te poin Russia hi anin zom pui theya ram lian le ro pui Russia ram hi pon lamatanga dai dan na siam khum theyani lo ati Putin chuan Russia rama sumdong entrepreneur te meeting a thu soin enga tinge India le China ming chawin soi thina
Africa ram mi pui billion khat point panga muhil mek te po an har tran to a Asia ram po chuti tho ti in Russia din mun asoya Putin hian ram rangin Russia nena in lai chin na tha siaman du ti asoi na ni berena lang West ram sanction na tak har salo te ya Russia na dai kai thei hi Russia lo ro puizia ati chiang hle ni na riat theya economy chak tak angangai India ang te hi Russia ang hian sanction tur ta se India ram tia soi tur hi om to lo mai the ni President Putin chuan Russia in territorial expansion ram zau na a tho chun som zel tur thu ala soi ta cheu maya Ukraine ti lo ram dang ru na tum le te poni mai theya a chan chu direct taka amalak na do ngam anom tamia lo maya Putinatan hun tha ani Sar Peter the Great pian cham a voi za thum le som nga na man puyin Putin chuan thua soya Peter Khan kum som ni le pakhat chung in do na beya Sweden nen anin dovani Peter chuan capital Thar Asiama European ram tenan pompuilo Sweden ram angin an ngai vek Peter Khan engthil nge ti ram a chu le ta pum khatin a hlom kho mani atia tin tunlai Russia hun ton mek le Peter hun kha ate khin boka tun ma Russia ram ang kha siam le turin ngai tu na min pe ni ram chak tak kan siam chuan kan har sat na zong zong hi kan sukiang thei don ani ati bok Russian President thu soi hian mitam takril ru hati phok lek viau maya Sweden ram arun le rin na te hi alien chau le ta hleya Moldova nge Sweden ti zo na aom ta Joe Biden an Zelensky adem vele ta hlo mai President Zelensky khan US thuron alo oi du lo we moni don ne United States Democratic Party te chuan June ni som khan Ukraine tan puina tur fundraising an neya President Joe Biden chuan man puya thu soin February ni som ni le pali malama United States in Ukraine nena intelligence input a hiat tir thu le Ukraine President in azom du lo thu President Biden chuan a soi tatlat mai World War II nulama thil kheng lian ber tin ka soi thina mitam tak chuan ka soi war deuh po anti mai theya ma se Russian President Vladimir Putin-an Ukraine ru na tum zia kha intelligence report kan nei te khan atilang chiang hle ni ren hlel tur engma om lo kha Ukraine President Zelensky khan a oi thadu lovani Biden chuan ati President Biden chuan soizelin Vladimir Putin-an Kiev chu Russia mun pui tura chu sakatuma Ukraine ram chau nilovin an culture nuai bawatum tel bokani ma se atum angin Kiev chu an la thei mai lo atibok US hian February ni som ni le pali malam khan Russia malak na engkim an reveka amaro chu Ukraine lo in buat sai dan tur hi chiang takin an thil lo poni mai theya President Biden hian kha lo in ring ro u Russia in run don chevania ti in Zelensky hi arhil te poni mai thei ma se Ukraine tan lo in buat sai vak ngai na om lutuk lovanga chopchil takaral thuam tha lak lu zung zunga thei mai si lova US hi adem omjok tho tho ni na lang Azovstal muna Ukraine sipai Russia kuta in pete kha an din muna chiang lo tariu maya war crime thu buai or thei din muna anding taran mai Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba le UK Defense Secretary Liz Truss te chuan dem na thu anan soive tak na in hetiang dem na thu hian athok na thei lo thin hle ani hi European Union chief in ki fatlo June ni som pakhat in rin ni khan European Union President Ursula von der Leyen chuan Ukraine khopui Kiev atlo vele ta a President Zelensky nen Ukraine in EU membership a deal na chungchanga malak zel dan tur an soi hovani EU Parliament chuan Ukraine deal na hi an poma EU member ni thei tur candidate pakhat anita a EU President hian Kiev khopui thom that na tho mek te a en fia bok
Mariupol ang bukin Severodonetsk sa hiyan Ukrainian te chu azot chemical plant an tom le to a civilian zatsuang an omni in Ukraine official tenan soya Russian force te chuan Ukraine sipai zathuma tanga zali velan tom ninan soive thunga Azovstal steel plant ang bukin an top lerin oma tan kho vaklo hian in pevat se at hazok mai theyani Luhansk governor Sergei Gaidai chuan azot plant chungchang Russian force te soi hi dot atia mase civilian zachuang an tom anti-ve thosia Russia lam soi hi a oi omzok ni na lang tlat mai Zun ni som pakhata British military intelligence in a report danin Russia hian aircraft carrier ka chiat na kumsang khat sakwale somruk bor chowa Russia ina alo siam anti-ship missile nuclear warhead kap theite Russia ina chop chuak to a atul huna Ukraine rama target ka anan anin ring reng to ni Russia chuan west ram teral thuam abikin tun naya US te Germany tele Norway te na anpek HIMARS howitzer le M270 MLRS haute kha Russia hian aral thuam tha mangin ka chiat sakatum hle ni na lang Elvira Nibiulina chair of the Central Bank of Russia chuan West ram sanctionin Russian economy ngong dan kim chang soya la har thua soya chuti lai chuan anrin le hlau thon ang em chuan sanction hian ati boy lo thua soi bok sanction hi chu US NATO le EU hian soi lo sela Russia ain ram dang te hian kan tur na zok sia a hlok chia lo chu ni hi ole tun tu mata na international news le politics toy te ya update kadan siam thei chu khati zong kha ani a ato khenga min lo ngai khak sak le wangin kan chanal ngai thatu zong te in za chunga kan lo me